bakunzi bacu mudukurikira hano kuri channel Igaju Technology. Murabibona ko amazi ntago ari ikintu cyo gukinisha. Iyi ni icyo yatwanyutse kandi ifite presiyo. Aya mazi afite imbaraga. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo iki kibazo cyakemuka. Imitiyo y'amazi ashyushye, murabibona ko ari ibintu bitoroshye. Urebye nabi wanamanukamo hariya hasi, dore ni kure. Amazi ashyushye, iyi ni itiyo ya kopa. Bigaragara ko bari bariyeranje barayizirika. Ariko ubu turasabwa ko tuyikora ikibazo kikava mu nzira. Okay? Yes. Ubu icyo dukoze, dufunze vane y'iyi tiyo hasi kugira ngo amazi acike intege. Agiye gucika intege, noneho tuyafunge neza tureke iki kibazo cyarangira. Kigaragara iyi tiyo barayikunje, barayifashe barayihina, ariko ntibasudira. Ubu tugiye gusudira aha ngaha, hano hose yongere ikore neza. Yes.